Ngai ni play bakuni pat seisen ala dengan kering jompi daga jingkur kru ga jumu obla da obla ker obla ri obla sumar obla play ini ni jima saw ni jimpang ni shito baguni ngira balik keleng gari ban ya kedu banyak syam ya lagi jingki pararo ki parasna ban ya keren ban ya lap ya kani ka kam kepada khamat jumi bat kata gade nagamta ke MDC election batun juru ya kejinya ganti jong parti kamulai kalong kawin ni kisto amongkong jong ke clean politics kaba kipat ba jong ni ke South League constituency kila rai ramba ba raikut ban persang ya ni ke linti kabangi ngila kedo linti ya kejat embrio bagi kejila baga kalong tang ba ka sinsyar ka karar ka bukur bangila pan wing ya gini ke jinge bangila pan wanra ya gar ka jingkentil ya gini ke jela ka beli ka jing ka jinge le menta kam de tang hapring ka parti BBP batwe parti kam de ke jinge le parti ka de ke jinge fun jong ke nongrim habang iseng ya gini ka parti ila dapat krenshay shi pai ba bagi penseng tang bangin syekhonik election bangin election pat ba tang shisin sansmem high court election ni seng ni ke parti bangin yo ban hikai ban pensotho ban penshai ye ki pat ba ban pensotho ye ki pat ba aga jere ke joti bat ka sanghima ban pensotho ye ki pat ba aga benta ka ki gidan aga sinshar ka khadan nalo bani seng yemshim la shongkai ban lek la goi ga jaga ban penshai ban pensotho ye ki pat ba hoy kuma baro ni tip bang voice of the people party kade ka party kabadang khana tam ne ki wei pat ki seng science partai haga ni ga jela ga jumi ban kala kalalong ka party ka bapau nam tam om tang ga ni ga jela ndri safar na ga ni ga jela manu ti bam tip ye ga voice of the people party bara pning ge jai tumri ga jumi ke ki bam wa bagai ke bam pai shi the voice of the people party ki pat ba haga ni khasi jaintia kumba sampu samtam na ga shispa kila pediang ye gani ga nongrim bari gani ga linti ka baga voice of the people party kala terwa again p election ka bajat nila jomro laipu ar kani ga long kum ga jingpin ka mal laipu ar ne ga laipu priotuli ki assembly constituency na chong ka sabang ngale balar gani ka MP election kan jilla da day ka MLA election ka voice of the people party kala sinshan marwai ye gani ga jilla ga ju ndon kam shu kinora batai ka ta ga punong yegi bangin long mata ka sopdu ngin long mata ka ding shanjo hakili ki wei pa ki party kini ki wei ki party kim don shu kin don shu kan ya rangba kira say stanga kita ki propaganda ki political propaganda bikin let show patba olami ki video link cut ban pin sapriang knang ban pin artin no uni patba kadong ga jingpi linti jongki bahagani ga kinti ga mamanta ka voice of the people party kan sharam hanon krem ban hamola namar pare kata ga target ke jongki kenapa ki wei ki constituency ki pasangan pai shimani ga linti kin no mensim badle si suki ka voice of the people party kan tron kadon ga jing persang ka atem hagani ga jiya linti ga ju kumno ban pin sapret ban pin sakmano yone upat ba no bershan joga voice of the people party dagabab jalan bagla dagabab pinpriang yegi kubor ki bal lamle to ki tadabi kadondro ke jing persang balonra ya kata narrative lani ko kam perkhat aga jimut jiphat jigi patba baga voice of the people party kari ka snow hop ka snow back ki nongelam jaga ki bang ki snow hop ki snow back ki snow food bat kata ka kam yalak teng teng ha ki brio ka pen snow konyo wat ki nong kershan jaga voice of the people party ru kim snow tanat ya ga bakum kata mereka kata kari ka narrative ke jongki kata kata jing persang ke jing pan wanra ya ka hukum kata ke jimut ke jing perkhat
ban penduk jingsnya ban pensole ram kinong kasang jaga voice of the people party kadon ka jing persang ka bakra henry ka ko ban ong ngani ka po odong nga iginong po kubo kilo to hatu ka voice of the people party kan job lani kan yo ya ka to ka ju ka jingasan ka bagila yo haka MP election bala bagila persang ban batai haka ta ka kubor ka bagi lapini oh kila batai ya kata ka jingat linti kumno baka voice of the people party kala yo ya ka jing kersana ki pata henry masndak election oh kumno bigila slow meng kila slow sarong henry nga kwa banya thu ye phi haga ni ka por kum ki pata banya long kita sta ka don ka jinga pher hapre ka kintin arrogance baka kintin firmness ka don ka jinga pher hapre ka kintin arrogance baka kintin firmness nimlong arrogance Kumkin nongalam jaga voice of the people party henry long firm haka decision ka jini wei bingila rai ban penkot nyen penkot wei bingila rai bingin wanra yaga discipline haka party nyen wanra wei bingila rai bingin wanra yaga new political culture haka party ka jini nyen wanra baka taka new political culture ka jini kalong baka party kalong supreme ka party kalong above no one is above the party. No MP, no MLA, no MDC is above the party. The party is supreme. Katagani, ka political culture, ka manini ko, ban wanra happening ngani ka jola ko ji. Naman ngile I ya ka jinga denti. Ya ka taka firmness ka ji. Ndai ban smuthu baka ka arrogance. Firmness should not be misunderstood as arrogance. Habang arrogance kamu ka jing sarong. Kadang ka taka political arrogance ka bangi on. Ki party wi bigila sinsha avesi. Kijungat hakata ka jumong bakin ngap hakata ka political arrogance nrenga ikan ong ye pia ka por tamban ka political arrogance haka party PPP nrenga don ka jumong ka bas scam nado ka si ka bas dana pia ni seng ye ka party ni seng daga jing smotu habangi ai ka tenga voice of the people party ni daya tai kamdai bengi syukhar ya katu ka kerteng nasua ki pamdan hapo kapor bengi seng ya ka party ki bakhande don benta ha kapor bengi tai ya ka kerteng juga party kila pan snutu bakal habyong the voice of the people party kamut batang namar baga kerteng ka voice of the people party bangin rai ya ganu ka kam hangi hapo upat ba hapeng jo upat ba Bangini keren ya kam Ahmad Jo Patba. Kamut kumba. Abang yung ka voice of the people party. Paling yung ka voice of the people party. Nama ka don ka jing terang, ka jing angut, jong upat ba hakleng kari. Bagan wan ka jing kelam. Kadang kata ka bagi ong ka tim parang a clamor for change. Ka jing kwa ya ka jing kelam. Hamang lagi senong ditangi angut bangin wanra no ya ka jing kelam. Ni I ka jingong jiman. But they have all kata ka jing snutu ko jingi ni sengye kini ka party ban penurlong ya kata ka jing kwa jong upat ba kamut abang voice of the people party banong ladingi rai ke tiket ngin rai no hapok montran lani hangmi mono banyo tiket kata ka di jing snutu ka babak la kadi ka party nganong e pila dati ki wiki party kumbalong hakani ka kinti ka belajar hagabai ki babun ba ki apply tiket Banyakon election naga party ka ji naga way pagawai ka constituency ngatharai pinpek ke kubor la isi nay naga ji start jumi nongalam joma party ilala kumno banpin ya ke ka party hagaba wat habin bangila de pinbala ya ki ticket kidon kindiat ki bamhun ya ga ji rai joma party nilale kumno naga ji start ka ji namara bala pun pa ki apply ticket ki pek baru ini kila maha kinon pek barden pek hamo ka parti kumni kala khan pihak panong ki basian pihak husiar bha yo rung kinong sim kabu hapo ka parti kani mangi ki pek ba ila shania lar pinong ki basian de husiar bha yo don kinong sim kabu kumno kay ni ntit bagini ki ba apply ticket kita terang sisya kemensim ban kersane kan nongrim jaga voice of the people party kita terang sisya ban penklan ya ka voice of the people party
Nabuk namar naduk kasih ke basdang ngiladap kerensyai begitu ke wandrung syaka parti lagi wandrung tang banyo tiket yang kabha bapenairung namar kamdan ke garanti dan ikanu ke pangilaban tular banginai tiket BJP kan syong ha ka parti barga state election committee bakan examine kan analyze tiket application aswa kan forward syaka state executive committee odon shibun kibalawan bakal kenran dino ndai don simundu dong to long ka balong jaga baja ngambil so bakal voice of the people party yo namio tiket ni syana bagi haka voice haka party bakal bahkan balawan ki application onala bun ki application kung ginangalam juga party nang ba naik kanu ka hubor ka sniu pasya ka party ina snodai ban tenju ya paro ki applicant ki ba apply ya ka tiket bakin soy ya ke soskular bata party bakin aga jenis start juga party yano banai bat yano banai bat ban rai bat ban hun aga jimpnya juga party lara party karai yu au bi kiru kamele lara duru ngene trelang baru kini kita applicant kira soy kita ke soskular kadon ke videograph ka bangingin sim yu way po way applicant ubla tuli ya ke cukup undertaking nani kita ke soskular ka baka party kalale badina kita ke daun ba tunong ba baru kita ki candidate kita apply na gawai pagawai ke constituency kita depan soy ke soskular kin hapan perhat arsin syua bagan mi show patba namar kila da bansoy ka soskular bat kila krendu ling baga video recording ka bangilale baga sotna bagi kalong kiba pun kiba apply ticket kila buram shisha ya kata ka soskular usamu ni ramba almarwa udu way ba apply ticket nangi na pamawai ndu ga buram ya ka rai juga parti kembali ikut bagi pun di konstituensi nilak mentakiat trilang kini ki applicant nak mentau tu kandidat tu baka parti orang mereka tentang hangi hantai ki bambun ya kata kerai juga parti kembali mino bagi kembali ini no ni ki parti ni hau patba dan bisa ladam dei bagi jista juga parti orang ini kata ki kubor ki bakumni kumtai ki baka jah ki parti bara bagami kini ki jintan thok nang ni nang tai o baro i kembaya permit ya ke voice of the people party pan sim ko bu so kata ka jinge kini tiket ka jarang ka don tang hapo ka voice of the people party kiwi ki party ki cha kunta melaban ngat haga bakun kata tunamar kata rao ko ki patba ni so baka jiat linti ke ji kalau bangin lecture patba Om bangin snow sarong bangala yo ya kata jiga shanju patba om bangin snow meng re kumno bangin pat yo le patba ubra ji ya kan nongim ka bangi ni la kedo nanti nama ka ji job ka ji ya ka MP election company ka bakut ka ji job ka ji ya ka MDC election lu kanung dei ka bakut ka ji job ka ji ya ka MP election ka ji stang company ka bakut na ong ka ji stang baka ji job ko ji ka MP election kan dei ka ji scam ya kata nomrim ka bagi ji madu ka MP election komadon ka penyusurin baka ji job ko ji ya ka MP election ka ji job ya ka quarter final balaring job dia ka MDC election kan dei ka ji job ka semi final bagi yang balang ka voice of the people party kan job ka semi final kan ra asuk ya ka final house name abu katakalong katakalong kajing penundur kebesyongnya oh ngira job ke quarter final laningi job sih ke semi final ngira laningi nak job ke final house name abufa ngira nak bara ke top job kamdan jemput pengen job ke quarter final kamdan jemput pengen job ke semi final laningi nak job ke final dan kami ini nomor kata kadau ni job ke quarter final ni tei ban job ke ni semi final but ni ban job ke final tenang bagi apa ya ke top job ke job ban pangila ban wanra ya ke jingla ke sisa ni ke ni pakai ke beton kamanda ke jing ke beton kamanda kalau bagi pun persa ya kita ki kubur lamne ya ki kubur dalam bakla ya ki si persang ban persutu bakla yo pata Dikini kuwi parti sang perhai. Nawar ke jele kalau ngapain ke nongri. Ni ngelek kalau ban ra ke susah ke karar ke bukul. Ni ngelek yang bang ini pun persa atma ya ke bangsa persa ke hidup. Kini kuwi ke parti ki oh shanullah bantu ko ye ke politics. Lah bantu ko ye ke politics. Kata nongri chalai lah.
Amar kata-kata kumnu kita alam jadi wiki parti kikran kiong kumnu lada pingwa ijat temriu kiong ini sange tengam lada pingwa abadi ijat temriu ichwai di hingga sem ichwai kalau ketengah di khul kiti kamu berlada pingwa job emily kamu ispa chwai ini Tijing Tisam Shah Hashuang Lai Sautri Tip Jakasha Boy Tip Padulong Shawas Kasis Sashakriyo Papa Lanawan Papa Banon Pamba Jawai Saai Sam Spasyaja Lada Dina Baika Paisra Saai Sam Spasyaja Mereka Voice of the People Party come out the Voice of the People Party ka keren ni paro kita kuat dengan election kita dah jit dengan ganti ban Sashakriyo Papa kita jit dengan ganti kabar Nyaman lenya laga jom ke jingim nyaman sacrifice simun gigi nak mentaban im ke jadriu kaya per kan nongrim ko ki patba nama kata nyaman slutu kan nongrim ke bekum nongim ji o ki persangru ban penting ko tempat lu patba nama kira itu bau patba ulat tho ban alat ya voice of the people party bahkan sensyar kata kala I kala pau kumbaong ang tin paring mo kumbaong ang tin paring a writing on the wall. Kalau syai mau pada agri kasih jentia, ulah pun scam ni kejumut, bang ala dia ke voice of the people party, bang dia bang grup dia ke bawah senjar, house nam apa kata kalau syai. Nak kata kau kikuat bang penatakin, ya kata capability kejumi, langi lanem sisa bang senjar. Nak kata kau disang mana lala ka don kaan, lala ka an ka syai. Bangin ala lagi kiba pertas surok bakin sesyari ke jelatang hendriu penai marok ini do tulot lut kira kaba pergi bagi nama hendriu ongin dan kam hadur hendriu penai lada ka anda syak bagi le eksperimen tang lai penai kalau biang bangin pembam jarai yang itu lebih dari lebih kopi pada bicara kopi mutrai bani ni suknang daman pertas surok kira ule ayu to arden usu pertas surok Andre ngasitwa ban penkenal ladam dei bu arden ule sepot jadu guda banwa ya ke jinta ajong ke kam ti uranium ngatrai ladat ban ti uranium nak ni ke jela ke jumi ondang lawan pai le jadu guda haus ngam arzar khandai ngongen ngin yeng persya minum ala pada sorkar India baka jela mikale akin klong uranium lari kimut ban klong on my dead body Kimnot pantulang balahapan sangat yang jinti uranium kopi fat babi ngerasyapan arspa abui kinta ban penkala ya ke reception policy pada ban review ya ke reception policy mentah ki ong shanu kerja kata ke JK reception policy ka sarkar kala constitute ya ke expert committee ba ke expert committee ka mentah ka kum ke report bala ai du chief secretary jaga jelami kali awang bagani ke expert committee kala pupre ke report akan ai syaka sarkar ngin sai pai kai ke jimi ka klam lenai ke jimi ke jimi ngin ape ke report lana ke report kam penghun kam long ka kum ke ke bangi committee la don kam bani ki yang nyenye ki kum ke party nomor kita don sibon lana ngajer agani ke por ke banta mereka ki patba ngisi kwa yapi ki patba Amdang di pada nomolai, Ndrei yang jat Ndrei di perotwe, bakim di ban sya'alam bakla, hakim di kubur. Mentala mi biang kata, ka ajak pa. Lara kawan ke voice of the people party, kan sepun kelaro, kan mandra dekan, ban sinjah nyoholo kepa, sepuli ke manifesto, jong ke voice of the people party. Hagabidei pak Emily pak tunjuk, hagabidei pak MDC kamdan wak tangga jinga keren. Kila si pusyang ban yang bakla, mereka ibat ke baki kila le, kaya ke bakani ke isi kila le. Haga nyau terik, agas, arjar, arbusau, kila penik ya kawe ke notification. Bat katakan notification ke bapatai sapang ke tangjat minsua ki tangjat ki kun kiba ukpau di ukasi ke kemi ke di ke kelak nama bamla ban simjat di ukpa tangok dengan jat kemai sami kini ki kar henry menta pitip kiong kumlu kata ke tangjat kakung ke section 15 nama maklah katuka notification kaba ke tangjat la ban tangjat ya ke kentai ke bandai kasih bantang jat sundonya ka abang tak kata kentai ke jima kabumut mentah ki
Kita hari di Bangladesh, Tilaban di Bihar, Naga di UP, keleng-keleng, lagi ku abang kasih, sulit tangjat lah yang lalu kasih. Katakan ini ke bawah. Katakan ini ke bawah aku kipat bah. Bantang jat sendiri ki kelajat bagi long dikasih. Oh banlong trisnong hak anu geri kamdai besuk. Let's Amerika bapilong trisnong hak Amerika kamdai besuk. Let's anu geri kamlong mrehni suan tangjat lah kelas non lah kelajat kemriu sudan. Wanda bangla menintang sidia wala tangjat along kasih. Oh kipat bah. Oh kikeren dustur. Tangjat kada don kenyam kerukom. Abau long suam tangjat kada don kenyam kerukom. Manu bantang hagnu kom bantang. Nrei minta habni pek katung ke RCI relap. Manu la bantang jat buat kiseng balang la bantang jat. Kei gini. Maka kata aku kipak dari iko api pinum salam pakla dan leni rian. Maka kemana mendalang pek kiseng sang pertai baru. Persya, ia ke Voice of the People Party. Nanti tipsai, malah ke Voice of the People Party kawan hagapo. Kadang ke jema kabak kral, ia kitu kebelas sensyari gini. Namar balai, kitip bagi dia mati. Kipulong ke taubat bakari ke jengkang kron. Nilai mentah keleng-keleng ni persya iki paita. Yang paita pilih berselutuh ke ke political party. Ke parti kami tang ke uniform kemudian doang menur yang menur. Kami tang uniform. Ke parti kini benda ni nongrim ke baskan, kini benda ke thong ke basyai, kini benda ke nongram ke ijai, kini benda ke jengkit kiri ke bastah ke syampang kata ke parti. Marwai prima panitawanya po district council, marwai prima panitawanya po assembly. Kebetulan ini dan kam kandrewot, kini kejuk ke jimot, kejuk ke jiperkat, kejuk ke nongrim, kejuk ke thong, bagindan as hapo district council beritahu ikian nam tajung. Kebetulan ini dan kam live wingut, kemudian kejuk ke jimut, kejuk ke jiperkat, kejuk ke nongrim, kejuk ke thong bagindan assembly. Mentau ki anam tau patpa, marwai prima bandai tawa. Patpa mentah keleng, limbaga jingkai ji ulak sutu, oh pleng. Simet le, mak tawan. Upai ba ulak sedang menkeli jingkeli itu ki kertong simet. Dah job relation apa? Job penetrate apa? Kenapa dia jingkeli ke upai ba ulak sedang menkeli? Adin dua sutu apa pleng, marwai. Kedon ke jing persyang dan periksan jubor, baka syong hubriu, mbay hang aparti. Oh, mi ubriu bukya. Ubabha, ubaparya parai. Ha? Ubadan akodon prom, ubalanang balasta. Nilai pelit jimut tayo ubriu, nyimpo asyo bantik ke parti, ayu kade. Uyele na kanuno ke parti, nyim terus lai kamlele tamang ayo ubriu bukya. Kata kalau berkom pehat juga berpun. Dehanta nama kata teng-teng ni pakla ke kipat bagi le pelik jimut ya ubriu ni klet bagi don kam ya ke parti. Kajelami phanya kum bagalong kala kalalong kajelaka duktam hagi thansha te lamini. Kamdei tam duk kala kitram. Kadon chief minister jaga jangan megana. Ubere na seng NPP kabayang megani ke sarkar ringkat begini ki wepat ki seng. Hagani ke sarkar sinrop ulak kalalong we ni ke chief minister ke berus patam hakari India. Ularunga ke thop cuki sipongut kisi minister ke berus patam. Lara mentah umi ubri ubabha babyang besar baparai ubabyang lodan sedong ulek yelek na ke NPP kan mentoi bangin pinyum bau tau cimistar lalu spa yang ini tak bakal jelak adu kalkan kambha binong oh konrak tonanga kamai spa mana tungin pak sebengi ni we ni ubalik kerjanya ne matangi hapan sutu baka parti kalau ngebeton kam bangin pensiun nonglim ngajuang na cabang lek Wei usoput open put ya kasang so barok kawai. Dai nem. Wei usoput open put ya kasang so barok kawai. Wei no obut you to soput you put with kisip so barok. Kumnu wei usopha unik penkala ya kasang so put barok kawai. Kumnu wei usopha ila unik penkala ya kasang so put barok kawai. Inda saya beri babak kat nogono, lalu ia ke parti ke banong kam dan jumut tang sipor uniru ulak kelarang. Kena marka kata ni hikai, ni penslo tu iki pata, baka di kata ke pelang iki ni diseng san tukai, bagian persyang banyak mempakayu pata ban kena lai pujat, kenang bagan mi kata keju artin keju pata ia ke Voice of the People Party. Oh kiwi ukilai John Thoras sana, oh don mo. Ngai las lami bun seki hagani kisi kilami bun kita kisim riding
Mo, ngatoi dia tip away semai dia, kali kita lagi semai dia. Kita lupa balik lorni nak koi kaya semua kaya. Lami pun kisah mai dia ngagi gisi kita bangka. Oh kita mentah kita tentang sawat lu kita lempat malagasi dah. Bagian don lai puarut la khitma. La kumbaki don bentah bagi bagitip bagadon ka kecing lempat. Kam don ka hukum kata ko kipat babi junga. Namar kata kadal ni kum ka parti nyimdon ka no banang bagadon ka jingapat. Parok kinong seng juga parti ngirang kawai ke cimut kawai ke cingkat la bandon ke jimbambun hawai arfat mereka mla bandon bagadi ke cingapa kumno mentari diberi gubernur tiket kili ya ke parti kasong ke parti yang ke yang ke penduduk kalau si ini kinong alam juga parti banyak po ya ke tau banyak yang tiket yang BUP kalau bandon ke tau simet kabangi melabu itu, bat kumno kalaban long, bagita kibaduk tiket kin keren persak ia ke parti, oh kin keno ia ke parti, bagalek donbor bat kumni kumpai. Naman kata kau tu kipat ba, kajian linti juga voice of the people party, kayat kat kum linti kepada daga jinstar, pada jins syempa, bat hangin di ilut, mentai kita jor gitar, jom kita kepada sembah juni, hagi por kita manusia. Playing kita sendak nomor kadon kecil. Kita nak sendak nomor kadon kecil tu. Balai kita benda nak sendak nomor kadon kecil. Anglo kecil betul. Yo, ia ketika bah. Ia sedang parti kemai. Oh, ia sedang mami. Mangai ke keluar ke sini. Ia berparti. Ni kuat awak kita yang pergi pada. Bapa syariat angin kinongan. Jaga voice of the people party. Ia lelaki dengan berpek, dengan berhenti, dengan berjanai. Ban pentulun ya ikam jaga parti. Mereka kemaga juni mata kalong. Ia katakan naratif kepada ni kiway. Kiseng-seng terkait. Kipersyang. Ban syim kebu. Ya ulu patba nong persyang pra. Bat mentah habis tinggi. Bakat syabalik. Uni upra ulang klan kalau don ke jingkumar paling joki bat kena sedang ban supreme back on show yang nongin mereka ter yang kenalam juga voice of the people party. Oh deputy chief minister orang kulo saya ada tengam hak konstituensi ke surat niat kulai rumah tengah kampadan ke surat kalau kuntahan antara konstituensi kidan bon bersni kajing sniu ke dengan marpandon kajing marmat yang disurak hari ini sansnem kepada haba sniu ke surak kanong krem oh kena pada UMD nong krem haba lek patch di konstituensi ke bamikmat di NPP oh wang asyong kata surak kepi ngas kendru kata surak asno bermisio ngawat wifi bak pilih di minister prematur dengan ni wala pembangnya kabumut na sniu ki surat haki konstituensi ki bernikmat deki MLA juga MPP modeu minister action mega jingket kli kabumut sniu pati surat haki konstituensi bernikmat deki VPP deki MLA VPP ki bangler langsung ngapuit kare tang ngapuit pinbi pakpa mangkau pakpa mangkau usdang beni yakini ki AKA bapleng ka don ka jingpusyang doyap doim jong ini kiseng sang profai kibadon na sarkar ban penduk jingsnya yo pai ba kinlek katla katyai ban penduk jingsnya ban penting yo pai balai kiseng NPP kamweng no ia ke UDP kamweng no ia ke HSPDP kamweng no ia kini independent apakah apiang tangna lagi ban sinsha ke ida ke ida bak NPP kam kenjat no ia kini kiseng apakah apiang ke nombor kadau kalau kipu kenang yakini ki parti bakin yarap yaki hakapor election banyele para mawai bak VPP ki NPP dan step kilalim kisobo banyele para mawai bani dan step kilalim para oleh pemberi konstituensi kinlim ladai para mawai nomor kita don kam dong tempat bu don kam dong tempat bu ai kini ki parti kini oh ke HSPDP kapiang tak tu kali tri konstituensi kan rap subun bagi milio kan jakso oh kini ki kini trailang bagi prinsip nama kamlele kan yarap ini bangilio kan nomor ke bangi kuat kini yarap pan tempat pun nomor buon ki pai tak kita ni teng-teng dengan jinsno
Din margadang yung ino kato kajing soul jo pisharut. Penangkam na kapor perhat pada kajing syampang. Oh kaman sim ka kwa awan jo upra. Kaman sim ka kwa awan sensyar upra. Kabut pada upra sinong bersupi. Sanu ta upra ang sensyar. Kaman sim ka kwa ay upra bun sensyar. Kaman sim ka kwa bun jo upra. Kabut pada upra macam betul po ay apo hosiu. Ke NPP ke I baladang donhi ki candidate UDP HSPP ondang lagi kan power ya gani kapur lari kindon syugi ki parti lae bangin pelim ya ke PPP kata gani ke tauba kepakilahapan kecup cupur ya gani ki parti bansuk ke jihun but a voice of the people party ko kita babi na kuaru babin snow India ya ke political history jong ke jat menriu baji kenapa pipin snow kumnungi la yat linti kum ke jat menriu haka sinsyar ka kara Latip ya kari kasih jangkia kum kari ki laipus im ka artolo kari sinsyar sim ki hima kasih raini tip bala jokma kari ki hima kasih dagi doli lani daka sorkar bila kala jokma ru kari India kala sinsyar kari India bagi dagi hima kasih keju por kaya hadin pun pelikisnem habakal sinsyar bagari India ka yeng bani pusha ya ka sorkar bila bani pun ban pelak lut no eldi naga ti jaga sorkar paling kumjuru kita ke nongalam giji kibanan hagini ke hima kasih hari ini jire pusat bujur dengan senam kakandai sepak saubnyo baga sorkar bilat kalarai ban pelak lut no ya kari India ki nongalam jaga di India kilawan kiu sikini ke hima kasih ban pasoi jubor lindis im kasih ya kata ke tulir kawaki on ke instrument of accession ke tulir bani sokno akari India balau kisi im cuki hima kasih kala soy kata ke tulir ke instrument of accession but kini kinongelam juga di India kita tahu ya kata ke dorbar ke constituent assembly ban sandori ke constitution jong di India badagani ke dorbar ki don ki restart ki reshampang ki crowd ki project jong di India badai ka kum kata ke por bau play na say na play the chat na gaji yawoy ramba ko bangiti ko ba joy lani reverend JTM Nicholas Moore uni ramba ula yawa panawud ko jong ta ka constituent assembly kawadan ki restart ki shampang ki crowd ki project jong India bani sangyo de kata constitution baru ni ramba open penen pren sarwa kata kabru ko yo ula ya sakne ka ko pai de kata ula ya sakne ha kata constituent assembly bamangi ki riulum ki basong ki jaga riulum ki bahaga po ke jelasa ni tongam dak an ba kerpang bangin sinsyar baladi ledi kat kum baju start bakat kum baju sutu baju nomor wong ni pher ki breu ki basong rito kabumut ki prince man lani kita khar ki ngin apanon ni pher gur komim ni pher gur kombam karyam ka baik ke tin ke thli ke shongkha ke shongman ke sinsyar sunong ke sinsyar thau gur kombat khlo batshap namara ni tongam dak an ba kerpang hapring shibon ki jing pusha the constituent assembly kala pjang ya kata bat kila kento ya ka sikshidu lani kata ka krinit ka bahandriu aka riti sinsyar jong kala India baling baga sikshidu lani ka krinit ka bahandriu lapun kha ya ka district council kacik angno jong kita ki nongala makata ka por kha kana ispa sau boy kalau man penne man sumar kerpang yang ni ka jatbriu ka balit pak bahkan numsha klon hagani ka India lani ka numsha tablok hagani ka umsau jong dari India bahkan ne kan sa hagani ka snip puteng haringkat kita ki hukum im ki berterpang ki jongka ki khon ban pnyo ya kata ka sikshidu nilai yo bala pengkha ya ka district council ka kamram jo ka district council kalong ban penne ban sumar ni ka jabru ba ya kata jingong ka berterpang ka hukum im ka berterpang ka jong re ayu ngilap haki arpau ki absam snap minta kini ki nolam jukiwe ki seng protai o khamdam ki basinshar habaki wan banialap election MDC kyo GU MDC lana PG ni kanto karoi kapar hakane konstituensi kata kami ke kamram juga district council ke kamram juga district council kali kumno baniada ya ke kai ke perteng utrai jika kumno ban restrict ya kata ke trading license kapan ai ki nongwe ki kelajat bangin pet bo kelajat unum yo ke trading license hagan no ke kam bo utrai jika ulale
nang kabudon kam man review wat adalah ai yang itu isno kita adalah bagi jongi kila kiu im shina keren ni kata nang ta kunu ban pen klan ni dor barsno lingba kata ka ilaka ban pek ban sumari ki klau ki petam ban kata ka komen ka bakar paji oh kan wan ka roy kata nila klet ya ka e ka penta joga district council ka kumban mandate ka jangka hanin kato kan epor mi sekiwai ki nongram ki bangem kala dei ka por ni bengen lakno naga jelasam ngin habani pun ban yono yana ka jong ka jela kilai peliu jimot kilai slop badai snem khakai spa sampusal bagila stang ya kita ka jiki ka bagi orang hill state movement oh kila perta kelengari we want a full fledged state no hill state no rest kita ru kiramba kidon ke jingang lut bagi dia ban sinsyaro dari dia di bagi ban ne ban pene ban penkhlan yala ka jong ke jakru papani ta yang ni ka ri ka bagi dia ka jingi kalau simpor haru khapras nem baga sorkar India kan pensap yang kata jindawa dei tak haru snem khanai sepakat nyopar baga sorkar India kalau ahini yang jelaga bapura kada bakal ahini yang jelaga bapura na ko pensap ha kenau ini ka ba na pensoi fi ini ka to onna kala ahini yang jelaga bapura ka busuru hakata ka section lani yang kata ka krenet ka bandri yang kata ka para 12A paragraf ka bakha balik ke besuk yang kata para 12A ban pentikena ba anam don artli ki por ke beringkat por hakani ke jela ka juga kamu ada kadang ni jika tu gua pergi an juga district council bagi an juga sarkar jela ki an juga district council ki yap bagi an juga sarkar jela ki im kunjuk ke constitution lingba ka artikel ke arspa sanbusa ka krinsha balaraga don ke jia tengku hapring ki an juga sarkar jela bagi an juga sarkar India ki an juga sarkar India ki im bagi an juga sarkar jela ki yap dehang ni bagi slopo bahatin bagi yo ialah ke jong ke jela ke don ke jingduna bakata ke jingduna kalau ngim simla yo pan dia ke an ke balia daingi neki an jong ke sarkar India badi kalau kita kan nungrim kum kinolam iti iwat bagi lah baga don kami ngiru bangin yo ya ka artikel laispa anyo buai kum bagi naga kila yo ya ka laispa anyo buai a kimizo kila yo ya ka laispa anyo buai ji kani ka an ke bayar daingi naki an juga sarkar India ka wildlife protection act kani ka an juga sarkar India ka forest conservation act kani ka an juga sarkar India mines and minerals act kani ka an juga sarkar India kini ki an ki troi kam humi nakatanaw bon ki shenjinge aga timao tisha pomding pomsit lek demrat lek sikar kini parphanyakha dangshen ka bapla kalong tang hapo East Khasias district ba ka office jong deputy commissioner ki pinjari ya gawai ka an ba anum shasu ban pinidul masi hakani ka district kani ka an juga sarkar India kini an ki bantri ka mapo nagalan namar layla ya dai ki dak atkil laispa yo pui Henry ya kata an dong ki bapusang man pusu bagayo pada baga BBP ladaga wan ka BBP ya ka bor o kin yo ya kata artikel 371 tang banti daw yung ruhi mi osyo ki aw si jaga badon daw yung ki dormo snong ki support o ki patba kalong mar pong namar ka artikel laispa yo pui ka krenshai ko ang kumno no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas. Katakan 371A jigi Naga. Administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas. Ownership and transfer of land and its resources. Katakan kaan kabel comprehensive. Ni don ni ka Meghalaya Transfer of Land Regulation. Ndai dang don jima ya kani kaan. Kani ka sarkar MD kala persang ban sampliu kumno ban ala di kiwipat kibambe khasi bikin yo kundo yosa kila thawi kata ke invest Meghalaya Authority bagi yo ban shimi ki jaga ban thi jaga hana keteng jaga tak invest Meghalaya Authority bat bikin pakin list out ye kita ki jaga shaki non tribal company lani shiki pi ki banaba we para list out nino la shu ban pai to ka jaga kumbagala long kumangi ya ka history ka ji but kisko thu man baba
kani keduk mosiang hari ni kenal pun kalau penpawe ke jing persya baka Voice of the People Party kan yang man persya ya kan ke jingmu juga sorkar ban lilami ke jaga ji sebagai non tribal entity bakin wan ban sengkam sengjamang teka ke bakin le kumba kilale ya ka ILP kinle kumjuru ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kini kimdon ke jing perkat ban pene pensa ya ka hok long traji kini kitwa tang mani spa ban syukamai spa ban syuyo bek tang ya ka spa amdai ban semar ya kani ayu kilale ya ka ILP haga por baka sarkar MDA ka penkre ban pas ka resolution nagamta ka ILP ban doa naga sarkar India ngala ban keren ni kiseng balang aku tu por ngompet pin sangat haga jiram juga sarkar MDA kamdan kampan pass resolution hendai balik ke bapula kalong balik ke sarkar MDA kam protest lani kam talk ke sarkar India persya ke presidential order ke bawengno ke kintin kasih jantia naga Bengal Eastern Frontier Regulation Act balik ki wengno kata ke connivance hapring ke sarkar jela bat ke sarkar India kadang ke jinga sutu hapring jongki lala pimueng ya ke kentin kasih jangka nyin hak ban pentri kambai ya ke ILP ke jingdawa kalon ke bujur bangin lek wendok ya ke kentin kasih jangka na ke Bengal Eastern Frontier Regulation Act hang tangin lek ke jingketli nyin senyap no ya ke jingketli syapo ke sarkar India kira le ya kata bakal pas ke resolution jayu ya kata ke resolution adu mentah kata ke dia formality ban penbi upat ba kita lagi minta ke oleh no apa resolution ke sarkar India ke Manipur kelempan dia ngi ke balai Bandung hidup nomor kata kin seong ke sarkar India petkan ini bagi nomor investor nabar nomor ke pengen ai kendo tang su ai kendo kandon ke jinge ki ke syirkai sya Meghalaya kumlo na pulang rak na tagaway karano hakari India kenapa kan yakno ketika an jadi kendo Meghalaya lada ka poy ko tum kata ka por no ipi ko kipat ba shanongin le henry lada ni don ni ka article lais pa new boy no act of parliament unless the state by its resolution adopt kapamot lemda ka sarkar jula kaminjur daga resolution ban pentri kami ketika an kena ban pentri kami jubo ni hak ban sloto ko kipat ba ko ginong song ki basta ndai ban shisha penting ko tempan ban shisha penting ko tempan bagi bikin paino naga Voice of the People Party ni kwa nomor kata daw ban ong larangi ni yang sem kong the Voice of the People Party ni ban tangi ka daw kinong kersan jong the Voice of the People Party kinong kersan pra kinong pelat lut yaga jatendril maga jinduk naga bangsa naga jingapur naga jingashiang kemat oh ngide ban snow sarong bangide kinong kersan pra namar kinong kersan pra kin pelat yaga jatendril naga jinduk kin pelat yaga jatendril naga bangsa kin pelat yaga jatendril naga jingashiang kemat kin pelat yaga jatendril naga jingapur to kipat oleh seluruh bagi bagi jinggasan ke banang kisi keselam kalanang klan saya jantil selingkong ki orang kuno oh ke politik krem bisa ayu kata ke election ayu kata ke krem bisa ke krem aikia ke krem aja krem aisha kamla bantri kam saya jantil pendalanyo hak election MP jayu ialah jok habro nyo pergi konstituensi pai orang cuba bat mendapat kiong kilo oh latri kaji kai upra latri kaji kai upra dong hadu gurkom latri den ong hadu gurkom baru tu kumni ki for Christmas kumni ki for New Year jangan election lalu piti abulai pula minta tang silak dunaru ngampak lu dan su nongon pang by Christmas by New Year dan talajan mana election kumi bansu ahi usngoma tapi itu pada orang ai sintek kabut tahu pra lap sakating balai besar bat minta ni habangi cut meeting habangi lek keleng ni mi jingken the Voice of the People Party kami jingken
oh pada kawan kamu tamu katu konstituensi kalau tentu kay kebangi klan kay pengidan duna bantrai tumpah ngimi jingkeng Mauni upai ba bawan sa jingarang juga Voice of the People Party uwan daga jingkrang naman siyem ulut hi kabay kali ulut hi kabay sabay dut uwan uyang umtat yang angut malagi kabag kini kiwi ki party kiong nang ken jingkeng wat uni bawan du uwe bawan sisa uwe bawan namar besyo bay kali namar kini kinong kersan kilay penpau li kalama telama NPP kawe lama NPP for balik scrutiny nei kendu tak lama perapat skam hang tu mati kamu kau ni NPP ru bara lama udon hang tu hang lo pindi jingkeng de namar kata bau lak lumar lut kini kinong lam jugi be sen san petai sang bakin pek hangu kinyo atau ya ke Voice of the People Party. Tiga bengi ko aku kipai babi ke nomor shan di kalau bakin pelet jemut syakadian syakaman mereka thong ji kalau bagian wanra ya kata jingkala langkat palong nganuk tibia naga Voice of the People Party bat hadu bangani ke parti kan yo ban bat yulakam juga sensyar ka khara batan pet nanu kata kasningan pisah yamata nganun pak tensa nar yamata kindai tan di persang jom diberi kepada persang ini bagian dalam pakala yau pakala bagian persang dalam pakala yau pakala oh dan berani bayi sihir tu yang nongkrem opinion kamu sihir yang nongkrem konstituensi ketika meningkong dengan persang ini ke politik berpisah nongkrem ke scam waktu selai yang nongkrem mulai pergi kubur kita kundi kumpai tak begini kisi kumdu pergi ke jilang apa ikut apa nongkrem konstituensi upat tak umi bat ayah ke jingkesal ngiton ke jingkermen ke scam ngiton ke jingek bau play ulah juba dia ke jingduai ke jing bapak ini ke jingkela kalau setang bermana du ke MP election kan wan waktu ini ke MDC election ngini oban bat ikini ki artli ki executive committee hakini ki artli ki district council kamput tangkata balai bagini kani ke parti kamta mapok ke jingalam jo Konrad sama balai diping balai disimkiai ke NBC election kampat judan ke kepta uchi minister unlekan campaign nang ke NBC election Ndrai menta kira simpe aban dengan campaign nang tak NBC election balai nomor 30 bahkan don kata ka collateral damage beliau hadirin ke NBC election dan ke Voice of the People Party ke grup ini ke arti ke district council klempep sagaruru kin dawa pra berhangkati amdan jaga yang kan NPP bagaimana ban susah yang kan kecilagi nagaru hills di pekmang mana kesini ki babunda ki ai ki message ban ai kurai ban ketbok batyong andala job situ pinakuan sedang session ini nomor mengirut ni kuat ya kesensyar ke karar ke bukut ngirut ni kuat meniban benta persya haga-haga teman yang bangsa nomor kata bau ngin yat menta ngin perta ngikin thot bakin nong persaan jangka Voice of the People Party ngila yat banle persya yang ke bangsa ngin pet mano bapa banlong tang ginong perka ni tinyempa belang tangin ang payka ngin ay ka por ngin ay ka jing kersan ka jing lakan ang jing tuay ka jing lakan ang bot ka jing ban penti kena bau pra on ay on yo ban sensyar ya kan dikari ka ban ita ka jing ngin lek nang ni ngin ya kum kino kersan juga parti pra bat ngin kinmau bade ma uno kersan juga parti pra ubah pelaku yang jatmriu naga bangsa oh kanu bagi salam dengan unang kersan juga parti pra ubah pelak yang jatmriu dengan naga jingduk baru ai ke jisngan yang ri bari ke jatmriu baraku nangi sakma aga jia lenti ke jing ngindang ke sibon ke jia kumbangan nganam artin bagani ke sarkar kan persang banwa kilat lenti kimput kumnuwatan penpat penpra ya ke Voice of the People Party Henry anam dan kenugun ke bor kabalakan penpat kabalakan penpra yakin nanganam jaga Voice of the People Party ngin ya dari jin shane hampe ngin ya dari jin start ke bau play un yalam ini kumnu bangin pentunun hitam
O kipat babi ke Voice of the People Party ka khot ke jingetri jo ke Jackriu ka khot ke Jackriu kan wa ke khmat ke joble ka khot ke Jackriu kan pindam yang di hangamon ke joble o habi ong kunta nimdon pa agoi ke kon pakhat ke besniu ningi squat tangoi ban yathu baka timai jo ke Jackriu kolong ka timai ke betit joble Suara yang bersama dengan segala ri ke ji upasi ulat tip bak itu joble ulama ni play Namar kata lagi wah ke kemat ke jobre sahih sih ke jingkerman kan wang nampak ke longdi ke mandin ke jema ke jobre kadang ke jing persyaratan pinsu tu apa dengan ini ke persyaratan ini ke balik cik jaga ke babon ke bampakan Kristan ke orang pintit ke BBP ke seng-seng pertai jongki Kristan bapri ke bampakan Kristan asal konyo apa asal konyo apa ke jemuk jemuk hak apa Leci kita babon Katolik yang pintar ke PBB ke isi ke Katolik. Dulu orang bawa ke hibardan ni hidup bilang kami yang isi ngatu bahagian. Orang lagi kita isi ni Katolik. Bapli kelangat bagi hukum kita dipropaganda. Leci kita babon Presbyterian orang kita alam juga PBB kim semua tengah tiga parang Presbyterian. Ni apa ni pek yo pak ngimpek hakan uga balang udon. Law-law ng talong Kristan makata di ke jingade ke jong ubriu shimet bat uble akhir kesini bisha uble bisha yo way po way katum ke jile ngala na hak ni hak akhir kesini bisha hak ya kalau ke ba ngama belum ini yang katang ba hak ngamla marway na hak ni Ngamana jingkeng marwe dan namara tang nyimpa ban keren ngata ka bantangi hagi beri serupu haga jingre ringi khat ke luar ya khmat ke jauh pimut mangi kinalam juga Voice of the People Party laring ya halinti sikin pemila hasrok yu beri pemusau min keliswa alam Kristan tidak apa yu dan pot lain ni kali ba maka gini jing pusang bari ndon syu aku ikala pempin skupu pakrai ni pa Nengah slow ay kulay di pagba. Oh ngapit ba? Ega jipen di pagba surum sineng kini kikindiat si. Habis don ke keluar ke pisang mani nangi na tayo pagawai long da tolong jaga baca ni pengen nebe. Haka pati pra. Katakan kalau kebetulan kamu nyenjai ne. Lalu kita di pagba kina ni bagi nengala mangutropor. Hadu kat panas nem. Hadu mengini ini ke jelaga bapura. Boleh nong tersampra bat mangi kisam tam na di sispa. Ngemla bane pakai parti taman Islam begini ke bor sensar ngangi pat ka unye ni bat ka Voice of the People Party ban mangi ke nongalam juga Voice of the People Party nyenemle ke nuhunu ke kam ka babi ki pat ba pin babi ba ka kersyani nomor kita ke don kamingi banak piskam ke jimot ke jebaka ke don kamingi play hari ni election kalau minta kumno ba Voice of the People Party kenapa ni khoni ki knam ke bona ka diang na ka mon Ngim si majid penyukun bersyaik di dor barsno. Ngim si majid penyukun bersyaik di nong to aku mo. Nrengin ni kuno habangnya tengko ni hab ban yat syahma. Habang ada jing persamban penuit di kelintia jadi. Habang ada jing persamban kara ini. Habang ada jing persamban yang ambaklah nyimpan si ni hab ban keren ya ke beri. Namar ke Voice of the People Party kumangiong ngim sgortenat ban sutap miao. Ladai kapor kumaong tin parang it's time to call spade a spade. Kabalik kabayong. Masuk pensilik melek asap mencerong. Kabana po ang ilitong. Kata ngin masuk penyat linti kum kecak dia. Haba bakaran ngin peni. Haba bakaran ngin penbek. Doi tang kowe ngaku akan pen kemau. Ngin dei ban snutuk bakala ya ka kentin arrogance baka kentin firmness. Kinongalam joga Voice of the People Party. Kimlong arugan kemudian kita persang manta ban pensuatu bakra baru tahu nong to yang kata ke kubaru umpat jigendo bangi kinalam joga Voice of the People Party watan sisindu ngimpat yesong ban yakana banetisha kimpat tik kisukai patho daga pensuatu yaki kubor ke bangi naba nomor kata raga jangan ke kentin don't judge the book by its cover. Nena akan bisa tangaslah. Idan kamu tip lagi tadi noram juga Voice of the People Party kita sisa yang dibesar. Tingin le kuno kaya bengit tingko bat kita diberi persang
ayu pada ni hapan keren abang ni keren ni pri ke jing scam ke jing kamu pergi sarong manta kaga wat num liat ko ki nong kersyam ba ik jong hakita ki jing persya ban pensu tu bakala ya bi ki nong kersyam ba mangi ki nong ram nila sarong nila snowman nila klo em kam don ka bokong ka ni try you play unum sya'ani bangin sya alam bakala bo play unum sya'ani bi cha romno hakita ki jidero kiba kipat ba kiro ini dari ban snutu ban ainggo you play nam takan ke cinta sa ko nila yo ko pat ba bat banda sumar bhai ngi ke cinta sa hadu ko nila sisa ban wanra ya ke cinta la hadani kari kabati ya ji shani shapo ki banda jo east Khasias west Khasias Sharifai district kampat long kumbalong se gentles ngani tu hika ma se te kaban isang so an pek jadi ki priori ki benci ban kerja ga voice of the people party kadang gajing pentut kadang gajing berngam bak mentangi ngela register ngela pentip syaki bor kepada pek bacaan ya kita ki highly sensitive polling station apa betul bagi dan kita ki belum highly sensitive polling station ki bani hapan report ki priu hajan deals haki bor ke bangsa kimla ban penyangkam lalu ban exercise kita ke franchise ke joki kimla ban penyangkam ke hak ban teput kadang kata ke bang ki rule dah ke senang kabumut ke pimi hak ke ba ke senang ke kerja pimi hak ke bo ban abang election jam deals mau sibuk mentang khot bam jai bi ban anda khot bam jai pergian ke dos air ke do belang ke do sniang ke do kle ke jado ke jali ke fried rice ban anda kawan huta ngapen ba mangan ta jupi di gedang terkumno kengkin kini lo ini ke hak kembali ke jupi ban teput ya ban yeng ban along ke sultan kota syati ke yo on sim bat itu ke donbu kota ke jingle nomor kata ke jing berngem ke jing berkan oh ki berngem ki snong ki berngem kuni kumpai lara pim kersan yang lu kandidat orang kersan mangi nyen penduk ke job ka iri ke orang ketua telasi spasi nyen penduk ketua ke skini PMAY mereka orang ini pada asal kenal ke PMAY ke job ka ke Jal Jivan Mission ke skim ya hayeng kani ke banyak boarding electric hayeng kamde ke skim jong ke sarkar jila kani ke skim jong ke sarkar India umdan rang basnong dan MLA balaban tuklar mentangi dari UMP ni lada dan ke penibor ngin report lada dan ke penibor ngin rak ya kani syakat sarkar India bakal dan ke officer ki bayar subut bat kini ki bedan ke board kin ngatlang haka ru makiru ama bentuk ya hak jumpa ba the voice of the people party ke kolaban weng ni ke jingting naga jimut jumpa jumpa ba ban ngamati din hak ni ke kinti ke bamata hak ni ke kinti ke bamata kan so wonder sa sisin kata ke jumpa laju ke jumpa ba ni ong upat ba dan kamban tiang ya orang ba snong dan kamban tiang ya MLA dan kamban tiang ya MDC dan kamban tiang ya MP ngati upat ba umat thong iki dan kam tangban buram iki buram ni ka buram iki kendon snong ban tiang kamlang ka bate dai nomor bagi tiang ben bagi si penting ben kat hadu bangan le ke bakal mensim juga kat kual ngamno nomor bati jusno si kusai marwe bangam yo ban pet ke bang tua nomor bangati ni emang reason sharp patba the voice of the people party kan weng yang kata citing naga jimut jebha kan bentuk por yang saisi yo patba nomor aku kipat babi por kalian ngan hapan sengeno ya ke cingkren ke jangan hapan dia pat segui ke cinglang dia ni por wa benta kum gadak jong jing pinsem kum gadak jong ke jing edau ni ne perpa edau batna hagani ke por ke benta batna ko aban tip adu kanu pat ba udah hagani ke linti jebron sekai sepukut semua aban pemek di mobile jopi bangin pri ke jing don ke jing pat ba nomor ke kemat jong ni lese kama pri pemek di mobile di jong pi na gitu di jaga ke yang syatai sama kot jong ke surok
ban peni ya ke jing poi ke go pat ba sya kani ke jingalang ke ji ban ini pertajam sesi sentrap na kani ke jaka ya ke sharp jangka parti bahkan ayah ke kubo ba kumba galong menta upat ba nong kersan pra umpat i ya ke parti pra kumba la penjob hak emani on penjob hak MPC Kongo Koti Pata nila penjob Don Brom hak ni ke MP ngin penjob Don Brom hak ni ke pinti ke pemerintah wat persyang ban pembi ya upat ba nong kersan pra Nasyo sarong habang pek yung inong kasyantra. Habang pek yung inong kasyantra, nga ihati yung kajing stag, nga ihati yung kajing sarjimod, nga ihati yung kajing syampang. Habang pek yung kiway yung isnay kimdon yung kabatung kata kajing skupo. Nalang om sila hikay kikum ka. Naginangaram jo ka boys of the People Party kihikay. Upay pa pra utip pan pensyon norim kay gawatay bat kay gabamday namar tawak persyang banyalang bakla yung upay pa nong persyang pra tegri report teman ni portalan bagi kinangaram jo ka boys of the People Party yang ka sharp jo ka party how pra how pra how pra how sisin how pra how pra how pra Kublai semua nublai untuk kui piwai napana bang namla ban syong ring ka tri adu ka pukot namang naman be pat sa kui ke jinglang sa tay support kublai semua ya pi boro imai piwai